نهاجه برای خود مجمع نویسکار کرد ابراهیم کوچلوژ دیاربکر به مریا مامستا ابراهیم دم باش بریا حمود شتکی دمان هذا لزرقاني وتل تمري كواردو جسر بجاري حساكي بنا راوش قالك آلوز بوا كورد بيدي درب دردبن لغوري كشرو بكار بيجن كادروين قنديلي بخوا سرپرشتيا بروسيا كوشبر كرنا كردان دكن دم ودم موشكان آراسته هفتكن وجقدارن بيدي جگوندان بدكشي وبتن سبيلان دهلي روبروي توبين جروبين جقدار دا پش بچون زرگان گوری کوتوت شوپینه شروع سیاسی جرا چیو آرمان جن سرکل پشت و لبو تفگران هاد دمر هاد چیا ما مستبراهیم الو بله ما مستبراهیم تا پرسام دنیا مته بله دنگه ته تا پرسام بهیست بله مبهیست کرم که نها او کار بره تینه کرن جالیه پیاده دا او کارو باره کردان ننه ریخستن کردستانی نینه یعنی تجارا ریخستن که کردستانه وی آوایی خرابیه نکاله روزاوا کردستانه بکن ملیت خود بکن یعنی شرط که حساب بکن بور شرط ظروف حرکت بکن پیاده جبونا کر ریخستنه کی کردی کردستانی و روزاوا کردستان نینه گور قناتامن ریخستنا PKK ریخستنا کی داگر کره و زانه انجام سیاست حکومت مرکزی یا سوریه یا باسیجی اون زانه روزاوا کردستان تصمیمی وان هات کرد یوکسا وکیدن PYD یا PKK و قناتاخا روزاوا کردستان نه آزاد کرد نه جنی کاری لود دستلاتکاری خواهد کرد رژیم راست دا دست وان لهمبری چه؟ لهمبری کردا یعنی نه ایرو سال 2012-13 دا دماغ پروژه پیکات جا آلی رژیم باعثه دا گفت که از روزاوا کردستان تصمیم تکن که کرد لهمبری من نبن معارض نبن مخالف سیاست که راست درست نمیشی سیاست که دولت که دموکراتیک پلورال یا فدرال جبو سوریه نمیشی جبونا که ایده PKK گلک وکیلی تو گفت که ام گوهاستنا رژیم نقض تو گفت که باز تبه بمینه تبه که مخابرات بمینه تبه که دادگاه دولت بمینه دولت باز بمشینه جبونا ویه که او سیاست ها جوه روژه حتی یورو حتی تکارم بیجر که جسال 1978 حتی یورو یعنی لباکوری کردستان دست بکر او سیاست ها بردوام سیاست ها PKK یا لباکوری کردستانه لباکوری کردستانه جی آرمان جا PKK او بکر همگر باکوری کردستانه سرکوب بکد تصفیه بکد همگر ملی یا کرد تصفیه بکد هیزن ملی تصفیه بکد کردا خوشبر بکه نها PYD و PKK به سیاست آخوا چه بهانه خسنا دست ترکیه دو ده همان دم دو که کوتا ماجه پیکر تا گفت کو رژیم کردستان سوریه را دستی PYD و PKK کر لهمبرگ و کرد بیاد نمینن حتی چرا ده که PKK ابدا خوازه رژیم پیلان اوی بجی کریه پیلان اوی بجی کر انتظارنا معاملال همبری ریخستن کردستان پیکانی همولاتی کردستان پیکانی برادر پزانی پارتیا یکیتی و ایبریان قصه کرد که گلک کشت راست بود از بخوشی سوریه باشناس کن معامله رژیم الهمبری کردا یعنی باعث الهمبری کردا چیه نه چیه از ناس کن باعث تو 15 سالی دا او قاسی ضرر PKK PYD ندا کردا ضرر که مزینی روزایی یعنی تجارت رژیم نتکاری که قامشی سری هفته 6 هفته بکر کرد حرام کردستان حتی کی ببر کرد ببر عرب پاردون اما eğer تلی بنری ایرو گلک بکری کردستان hani سال 1906 هفته دا کمر عرب ها بود تو خاطر که کردستان بکن عرب
naha îro bi destê PYD PKK ew îşa dimeşe lê ji aliyê din da jî gelek vekiriye PKK gorxa ji bo ku piştgiriya Amerîka digire ku Amerîka jî ji bo Kurda ji bo Sûriye projeka wan tune gelek vekirî dibêjine ku hevpeymanê Almanca wan Amerîka Almanca wan daş e. Yani Kurdistan'a otonom naxaze, Kurdistan'a federal naxaze. باشا مامۆستا إبراهيم te behsa Amerîka kir. Başa niha hevpeymaniya navdewletî û Amerîka Rojavayê Kurdistanê ne. Qesedê û PYD pişta xwe bûya girê din bêjin hevpeymanên Amerîka ne. Dêst dixwazim dîsê kurte vîdyo hene bersiva Wayne Maroto berdevkê fermiye hevpeymaniya navdewletî li dijî Daişê li Sûriyê di hevdîtinekê de li kanala Rojava ya ser bi PYD ve rêveberiya PYD ve pirsa arasteyî têne kirin vî rengî ha bersivê dê. Dixwazim derbarê wê ku pirsek jî hata arastekirin bêje halwêsta wan got hûnê bi çi rengî piştevaniya rêveberiya PYD bikin Wayne Maroto vî rengî bersiv dê. Dixwazim komênt bike eger hevkarê me vîdyoya amade bikin ya Maroto. Belê egerim bibêjin vîdyoya yekem. Ez bawer dikim got em dikarin alîkariyê bikin. Lê hevpeymanî wek artêşekê li vir e ji bo şikestina Daişê ye. Ew ne ji bo destwerdana siyasetê de li vir e. Aliyên din hene dikarin duwarê siyasî de alîkariyê bikin. Em bi qesedê re kar dikin, dagobingeheke baş a karkirinê ji saziyên nehikûmî û yên girêdayê Wezareta Derve ya Amerîkayê re çê bibe. Dago ew jî bên û alîkariyê bikin. Lê em wek hevpeymanî erkê me şikandina Daişê ye. Siyaset ne karê me ye. Peydakirina bingeheke baş, aramî û ewlehiya deverê dihêle got ev saziyên nehikûmî û Ajansa Amerîkî pêşvebirinê ya navdewletî bên û alîkariyê bikin. مامۆستا إبراهيم te vîdyo bihîst? Gelek bayis derya wê jî gudarî kirin. Baş eger dixwazim komênta te dest pêkê de ser çi ye. Dema ku Wayne Maroto vî rengî bersivê dê. Yani bi tenê karê we ji navbirina Daişê û tedexulî siyasetê nakin. Dixwazin saziyên sivîl wernavakirin ser bi Wezareta Derve bin lê di her hemû halatekî de ti peymanek nedaye ku wê bi fermî piştevaniyê bikin. Komênta te. Ya Khalid, naha salana dinivsîn me. Kurd bixe hayal dikine. Amerika tucaran ne got ku bernamaka min derbarê Rojava Kurdistanê de heye. Hatta ne got ku derbarê Sûriyê de jî projeka min heye. Ya mesela rojeka Amerika bîstiye ku Sûriyê bibe rêveke welatekî demokratîk û Kurd jî xwediyê maf bin ve tiştek bîstiye na. Ji bona vêkê ne niha serî da jî Almanca Amerika hêze hevpeyman ew bû ku piştgiriya kasede bikin hemberî çi? Hemberî Daişê. Ji bona vêkê jî intizamla Amerîka gelek vekirî got ku ji bo ku Kurd yani PYD leşkerê erzanin evna leşkeriyê dikine ji me. Yani lejyonerê me ne. Yani îro veke Amerîka çavekî lejyonerî li wan me de. Tücara Türkiye yani hemberî Türkiye piştgiriya PYD nake. Eger hemberî Türkiye piştgiriya PYD bikira li hemberî veke wexta ki serekaniyê hata dagirkirin li aliyê Türkiye'de tibêjî deng bikira. Hatta dikarin bêjin ku ew heramana encama îtifaka Amerika û Türkiye li wana dagirkir. Ya jî Efrîn. û tu zanî meselê Efrînê got ku me alaqadar nake. Ya tê çi vate? Yani Kurd me alaqadar nakin. Em hatinî hemberî Daişê ser. Ji bona vêyekê Amerika tucaral hemberî dagirkirina Efrînê ya Türkiye ya jî Serekaniyê ya jî deverê din ya jî pêşerojê işte parça parça pêdem. Yani divê vîdyoya ew delgorî ku tê dibêje komênta te bi tu awayekî Amerîka ne piştevaniya rêveberiya PYD dike ne piştevanî kiriye û ne piştevanî jî dike pêşeroj de. Yani her tiştek bixweme Amerîka jê dûr e. Hayır bekirî jî dibêje. Dibêje ku ez piştgirî û alîkariya PYD nakime. Ez alîkariya kasede dikim. Hêzeke ye navê vê hêzê jî tibe hêze demokratîk ya Sûriyeyê ez piştgiriya wan dikim. Yani ava wexta piştgiriya PYD jî bike. Ji bo ku Daişê bişkîne
Türkiye. Ne ji bo Kurda Türkiye. Eğer bayağı PYD bu doza Kurdan nameşini. Amerika çava mesela doze bişim belşini. Mesela eğer hezeka batıl var Rojana da ala Abdullah Öcalan ve ne Abdullah Öcalan ratike yani Türkiye ratike vere ve ardana dagır bike. باشا مامۆستا براهیم هەر دەهەمان هەفدیتنێدا لەگەل کەناڵە ڕۆژاوای سەر پێدێ بە پرسیارە ئەرەستەی مارۆتۆ تێکردن بێژێ دەربارەی عێریشن تورکیا یعنی بژێ هەڵوێستا هەپەیمانیان ناودەوڵەتی دەربارەی ئەگەر تورکیا عێریش بکە هەرچەندە ئافرین سەرێکانیە گرسپی ئەو کەتم دەستێدا دەربارەی عێریشەکە نو ببی ڕەنگە ها بەرسەفدێ ئەگەر ڤیدیۆ بچێەوە بەخشێ هەوکاری من Ez bi navê hikûmeta Amerîkayê naaxivim. Ez bi navê hevpeymaniyê diaxivim. Erkê me jî şikestina Daişê ye. Em li ser daxwaza hikûmeta Iraqê ji bo şerê dijî Daişê hatin, ne ji bo tiştên din. Tirkiye endama NATO ye. Hevpeymana gelek endamên hevpeymaniyê ye. Ew beşeke ji hevpeymaniya navdewletî. Lewra ev pirsên bi vî rengî yên girêdayê siyasetê divê ji Pentagon an jî ji Wezareta Derve bênekirin. Careke din em dibêjin em li virin ji bo şikestina Daişê. Em siyasetê destnîşan nakin. Lê em siyaseta serok û berpirsên xwe yên sivîl bi cih dikin. Lewra ez nikarim behsa Tirkiyeyê bikim. Ji ber gojmera hatiye gotin got erkê me şikestina Daişê ye. Ew jî li çend parçeyên Iraq û Sûriyê bi alîkariya hêzên Sûriya Demokratîk, hêzên Iraqê û pêşmergeyan re. Em bibin alîkar di peydakirina aramî û ewlehiyê de goyê ev yek rê li ber pêşveçûna aborî veke. مامۆستا ئەبراهیم دووەردە ئەمکارن بێژن و هەپەیمانیان ناودەوڵەتی و ئەمریکا سەرپەرشتیاوێت کێ بخوا گلۆپا کەسک بۆ تورکیا دی سەڤێ خستێک و جارەکە دن عێریشی ناوچەیان ڕۆژاوای کوردستانی بکە و پرسادن دووەردە ئەو هەپەیمانە یاکو ناوبەرە هەپەیمانیان ناودەوڵەتی و قەسەدێدا ji بۆی ژنەبرنا داعشێ کو دەرێمە دەماک و هەر عێریشەکە تورکیا وەرێ ئەوەی بێدەنگێ بکەن و تەدەخلی سیاسەتێ ناکەن gelek aşkereye untuzana na Amerika'da revşekli xirab la Afganistan'da da revşekli xirab yani Amerika bu ko zaten ciye ki pişti dürüst naki untuzana Irak'ı sarokatiya ka meşru tarihi haye sarok Kurdistan'ın Mesut Barzani Ali her kaskida te acibandın te arekirin Parti Demokratik Kurdistan Partisi tarihiye Ulu Kurdistan'e intizana referanduma sarkabuna Kurdistan'e peka pişti referanduma sarkabuna Kurdistan'e aslında şansiye başvura Kurdistan hebe bebe devlet. Üstelik velateki devlemende petrola ve heye her havayı tıkara jibo bebe devlet hebe. Amerika disa fışkirine. Naha Kurde Rojavay Kurdistan'e yani am Kurd tabayı direki hayal nekli. Jibo bazaraki Jibo Kamışır, bu haseki Amerika devleteki ava nakı. Ve salana bir tiştiti verdim. Ya başına Kurdistan'a pişkiriya devletler nakı. Ya ciddi haştı bazarlı Bakırı Kurdistan'a ye. Jibo Bakırı Kurdistan'a denge kivan tüneye, proje kavan tüneye, siyasete kavan. Jibo na veke, tüccara hepeyman u Amerika. Kaybetidir peşenge Amerika'daki Amerika'ya, hepeyman tüneye. Rastı tüneye dönüyor. Amerikalı hemberi erişa Türkiye'nin dernakar. Çünkü ev havcadari Türkiye. Türkiye'ye avna hepeyman aban salah hazan notu dipyenco yeka bir başlayabiliyor. NATO'ya da ciddi. Jibona ve PKK ve ki teröriste. Ama PKK ve Türkiye'de de hemberi teröriste karşı. Tamam Amerika diyecek ki PYD PKK havdu cudane. Başa eğer havdu cudana PYD'yi damak ve ne Abdullah Öcalan radikin geçi vakiyeti becine ki hem rehistine ki Rojava Kurdistan'ın hem rehistine hem PKK'nin üstelik PKK isteyecek ne rehistine ki Kurdistan'ı mevcut. Asarkabuna Kurdistan'a nafazın, hukmizati Kurdistan'a nafazın. Başlıyor Kurdistan'a hem beri devlet federe ya Kurdistan'a şerdik. Haçti şabir havası etti. İbrahim Vata rel peşya Türkiye Amerika rel peşya veke eğer erişi Çin avçaya kepke
امریکای بدنگی هل بجری و روبروی ترکیه را نواسته. از دویر رایی دامن امریکال همبری ایریشن ترکیه ناسکن نا ایرو problem dizani problem amazın çiye problem amazın eğer tüle bineri mesela rejim ve ki bazı Rusya'ya burada problem hayır Türkiye yani Türkiye peşeroje eğer garantiya av haram eku dagır tri de tasimi rejime bike ve deme rejimci gelek bir rahati icazet eder ki hem haram ve Kurdistan'a bıkar ve dagır bıkar. Çünkü netice rejime bazı bir irotu vezer ki PYD untizanı karnama da cümle diyar. Biz mera hıyaneti kiri. Çima tibe me Kurdistan teslimi van kira vekileme bu. Vekiltiya me da rabun hıyanet kiri. Yani mecvan ra tişte gotu bu bana Türk kara kidiktir. Başa مامۆستا برایم زبێ مەسەر پەرچە ڤیدیۆ ئاسیاوژی دەما پرسیار تێکردن و هەپەیمانیان نەبدەوتی وێ چاوە قەسەدێ بپارێزیک و قەسەدە هەپەیمانێ وایە و لەگەڵوان شەڕێ داعشێ کردێت خازن بەست گوهداری بەرسبایی بکە. ئەم سیاسەتێ دەستنیشان ناکەن ئەم سیاسەتا سەرۆک و بەرپرسێن خۆیان سڤیل بجێ دەکەن. دوی تجبو وان پرسان بری خو بدی بر پرسین اوروپا و امریکا و وزارت درویا امریکا یان جی پنتاگون جبرگو او سیاست دست نشان دکن نه پیمانیان او دولتی ارکیمه جی شکستنا داعشیه مامۆستا براهیم پرسک دورده هەیە قەسەدەیەک و لەگەڵ ئەمریکا شەڕێ داعشێدا بدەهان هەزار جوانێن کورد دانە کوشتن و شەهید کردن شەڕێ داعشێدا ژماراوە زیدی 100,000 یانا برا کشتی و شهید و برینداردا. یعنی دورده امریکا هیزه کت به پیمان خود بینه و افهمو شهید و کشتی و بریندار دانینا دما کو پرسیار آراسته تکرن تیب پارزیان نه جه پرسیار یعنی به اشکره بجز و نه پارزم. اف هفپیمانیا نبرا قصده و هفپیمانیا نبدرتی دا چجوره هفپیمانیه که؟ یا گلک بکریه. نه بر پرسیاره کی لشکری. لروجلاتا نابی سوریه روزاوا کردستانه یا جی تبجل عراقه او کسی که برپرسیاره جدروایی سیاست امریکا هر پیمان طرف تبگه بگره اگر این برپرسیاره که بلند لشکری سرلشکره که وان نزانه که امریکا سیاست وان چیه هیدن هر پیمان یعنی یک اروپایا نزانه که siyasata Avrupa'ya hemberi katsede Rojava Kurdistan Türkiye çiye. Vate çi vate? Vaya teve vate ki aslında bersi ve datıbece ki em be siyaseti yani siyasata em dijib daşeni Roja daş kadiya çava kulmel Afganistan'e ve Taliban bal havduk yaji işte efendim em teslim bulayım medura devce berda Amerika Suriye devce berdin hiç diye fermo karantin unu rejim Rusya, İran, Türkiye. Peki vakti Amerika tabak Çin'e yani tutkari bebeci ki kasiyedel hemberi rejimi Rusya, İran, Türkiye dikara ravasta ya PYD ve deme çi gran yavan tıkara be. Nav kurda da jı gran yavan tıkara. Tişkiriya kurda jı navre. Ne diji kurda ya jı. Ne diji doza Kurdistan'ı ya jı. Yani ne yapacak ki veke min hafpeyvine van gudari ki واتا مامۆستا براهیم گوتنا دۆناڵد ترامپ سەرۆکێ بەرێ ئەمریکا هاتە جه و ڕاستیایە پیاکردن کۆک و قەسەدێ پێرێ خۆش شەڕ دەکردن مەتە شۆز نەدانەوە سوزی سیاسی و مەتە پەیمان نەدانەوە rast bece Ali ne seri da güvenliğini adam ya Amerika seri da analizen daha hatta Saddam makale mi derbarı Rojava Kurdistan Suriye'den Araslanıyor. Böyle her dönem mügotiye Rusya diye bername etti. Bak Rusya gelip bekini edecek o. Me haramata otonom. Levraçıma ev sistem avan üse. Edecek ki kadar haramata otonom. Ha çıkas pekti ne ev kiste gibi. Peki Amerika hatta naçiste gotiye yani gotiye ki Kürdistan'da hükmü zati habe ya cime sisteme federal habe ya cime
otonomiya, hukukuzatiye, kültürü, idari heve. Tişte gotiye, tüccara ne gotiye? Yani Amerika Avşistan ne gotiye zaten? Jibona veyke, vek hedef kum ne paredi? Yani na eğer hedef kum Kurdistan'a ne paredi? Rojava Kurdistan'a bir bakura Suriye. Galo, yani millet ahmakar. Ezgura ne beziguttum? Kanne Kurdistan'a ne paredi? Açma Kurdistan'a bakar. Hakikaten yani naha düz dervada insana güzel vada beneri. De PYD ve Krexistine ki Bakura Suriye nasıl ki devlet Geceki nasıl da nasıl ki. Jibona ve ki yani bana denklem matematik, siyaset matematik. Başa gelek spas. Bu hayal anlamır. جبوی نویسکار کرد ابراهیم کوچلوژ دیاربکر کتم رابی گلک سپاس